हंदक मरक असिदा न्यूज़ अमा याम कन्ना वायरल ओइगे मदुदी यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ना हाइखिबनि सिनी मदुदी कंट्री मरिखक लotna न्यूक्लियर बॉम्ब सिंग टेस्ट तौरी हाइदरा मसिगी मनुंगदा चाइना अमा यावरे रशिया यावरे अदुगी मतुंगदा नॉर्थ कोरिया यावरे मसिगा लोइना इथा थाचदना पाकिस्तान असे यावरखिबनि डोनाल्ड ट्रंप अमदी पाकिस्तान के मरक्ता हंदक मखोई रिलेशन असे फबनी इंडिया गति रिलेशन असे हंदक खरा फदबनी अदुबु मखोई के रिलेशन फब कंट्री अमकी मनुंगी ओइबो वा माकना हाइरक हारिसिना माकना हारिबो अफम असे चुंगनी हाइना लौनरे माकना मसी सीबीएन को मखोई के न्यूज़ चैनल अमदे इंटरव्यू पीबदा हाइकिबनी सिनी अदुबु ngasai journalist asina mangot hanki madudi nahakna hairibo wafom ase masi news media outlet singdari thorakte adu nangna adu yamna trust oina masibu confidence ka loina haiba ngambaki maramasi kaino hai matamda makna haiki madudi hairiba country sing asida free media leite pakistan oigera china oigera Russia oigera natraga North Korea oigera makoi gi news channel sing ase government da control makhada lai aduna makoi gi manungda oibo wari sing ase loina thokte adubu United States has the free media ne aikoi sida tawbo punamak loina hekta phongdo e mato sumna India so free ni aikoi sida taw makhai si loina phongdo e aduna Donald Trump haikibani hariba country sing asida leptana mathang nuclear weapon sing test tawri aduna USA su amasiki weapon ase test tawbuki matam oire tawgani sini haikrise aduna mataw sumna India channel asu hainari madudi kariguba USA na nuclear weapon test tawba taragadi nakoi India su tawba thoi haiduna India da su nuclear weapon ka test tawrak matam sa lesini nuclear bomb sa kiba chahi 1984 adwai da sa kiba daki madugi matungda hoju phawda tawrak trisini aduna hojiki matam da karigino hariba country sing asina tapna nuclear weapon sing test tawba hawgatna ise kari tawki hariba sini masigi Donald Trump ki chawbi statement se पृथ्वी की मफम क्या हजिक हेडलाइंस ओइदी अदुबु चाइना दि सेंगदोरक्रे मदुदी चाइना अखोय न्यूक्लियर वेपन कैमता टेस्ट तौदे डोनाल्ड ट्रंप ना हाइरको वातो अखोय एक्सेप्ट तौदे हाइरखे मसिगी मतंग से द पॉइंट टू बी नोटेड ओइरिसे कैनो हाइ मतमदा डोनाल्ड ट्रंप ना हाइकी बोआसे मसिगी मतुंग इन्ना हजिक मकोय यूएसए से न्यूक्लियर टेस्ट तौग्रेसे हजिक कंट्री अहुम लेरि मरु ओइना Pakistan nuclear weapon country ni asomda China amati Russia karigumpa openly USA na torok narti makoi su openly tawda sini 80% nuclear bomb nuclear weapon sing USA amati Russia da leirib sini adugi matung da lak in China aduna karigumpa USA na open media mamanga torok Russia su tawrani sini hojik Donald Trump na hairi masidi kaya sengdok to wani maludi tawdi pra tawdra China na haikhre da koi tawdi haidra karigumba USA na tawbu tarati hojik country sing ase loina tawni sini aduna country mayam se hojik nuclear power okelakpa yarakli aduna USA na tawbu harakli mokoi se loina tawni sini nuclear weapon sing use tawduna country mayam ase destruction tawdringa matamda makna tawdu nuclear weapon sing asigi radiation amati nausitta tilagani khara masina su khara di shock palgani hairi mathang nuclear bomb sing test tawr ko taragati madu thugai ba pokhai ba langthaba natraga su madagi khadi reaction lakpagi wani hojiki matamda country mayam da nuclear weapon sing se leirakle aduna expert sing na hai kari ko masi sing se use to prithibi se 100 times destruction to yaba adugumba kuchu kulai miyoi bana saduna thamle sini aduna Donald Trump ki statement matungina USA handak yam yangna makoi openly miyam mamangta media uhalaga test tawdori hairi adugi matungda country mayam mathang tawrak prithibi se santi rom dana te 5 years 6 years matungda di phibam ma ta lakpagi wani prithibi ase aduna nuclear ase amana amata tha thabati thamko hojik masi test tawrak potisina su ekhoi gi environment da khara sokko palba oirakani sini Pakistan na manungda nuclear test tawri and haibase Donald Trump na hamkan haiki base masina India da su yam chawba masi ki effect ama wakhal nungta lakhalli manamti Pakistan na karigino hojik yam kana nuclear sing bomb sing mathang test tawi harise masi 310 type amni India gi wenade aduna India su yam yang na masik se test to ki maikei romda lakle aduna hojik se prithvi the nuclear war ki maikei makta chatra su nuclear test se mati shoi dana chahi amani sita yam kana tawdra pagyo formation tawri